اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زدني احسن متابعين في الدنيا. عاملين ايه النهارده؟ كده معانا ورق عنب. ده ورق عنب بناتي، ماشي؟ يعني ايه ورق عنب بناتي؟ يعني بتاع العنب البناتي. فطبعا يا جماعه الورقه بسم الله ما شاء الله خضره. طب ايش عرفك ان هو بناتي؟ عشان الورقه بتاعته خضره وناعمه وجميله زي ما انتم شايفين كده. شايفين يا جماعه الورقه عامله ازاي؟ خضرة وناعمة وجميلة، وشايفين قد ايه كبيرة. بسم الله ما شاء الله. بصوا جميلة جميلة جميلة. طب اعرف ازاي ان الورقة بتاعتي العنب بتاعي مش حلوة او الورقة بتاعتي مش حلوة؟ كانت الست اللي انا جايبة منها جابت لي من يعني جنبها واحدة بتبيعها، راحت منولاني كده ورقتين وقالت لي خدي شوفي كده عشان ايه تعرفي فرق بين دي وبين دي. بصوا دي خشنة، دي خشنة. شايفين عاملة ازاي اهي؟ الخشنة دي غير الورقة دي. شايفين الورقة دي ناعمة وجميلة اهي. ديت الورقة الصح، العنب الصح، العنب الورق العنب بتاعنا اللي يتخزن، الورق العنب بتاعنا اللي نقدر ان احنا نقول بناكل ورق عنب مزز وجميل وحاجة كده تحفة خالص يا جماعة. طيب انا دلوقتي معايا العروق بتاعته دي اهي. انا قطعته ومعايا العروق ديت بسلقها، مش دي يعني دي بسلقها وبروح حطاها في اكياس وعينها في الفريزر. اما باجي احشي بطلع حبه حبه احطهم في ايه، في قعر الحله كده. وانا بحشيه بتديله بصي طعم وريحه بقى فظيعه. نخلص من دول بقى. احنا عايزين نعرف احنا هنخزن الورق ده ازاي. طبعا كلنا عارفين العرش بتشال ازاي. بتروحي قصاه بالمقص او بتشيليه بضفرك كده بسيط. لقيتيه هيتقطع منك بضفرك خلاص قصيه بالمقص. انا قصه كله صراحه بالمقص عشان ايه؟ هي كميه كبيره بسم الله ما شاء الله، وقلت ايه اعملهم كده يعني بسرعه عشان مش ياخدوا مني ايه اي وقت. طب هتخزنيه ازاي؟ هتسلقيه؟ لا مش هسلقه. طب هتغسليه؟ لا مش هغسله. طب هتعملي ايه؟ هقول لكم انا هعمل ايه. انا همسك دلوقتي الورقه بتاعتي اهي. هو صراحه مش انا اللي رصاه، انا شاريه مرصوص كده. يعني انا شارياه مرصوص كده من الست الله يبارك لها اللي هي بتبيعه، مش ليا انا بس للناس كلها. هي جايباه مرصوص كده بالحلاوه دي، وانا قطعته وحطيته زي ما هي مديهولي بالظبط كده بالشكل دوت. بتشوفي طبعا لو انت مثلا ايه، ثواني خليكم معايا. انا عندي الميزان اهو ماشي. طب انا دلوقتي بستعمل ربع كيلو في البيت. مثلا استعملي في البيت انا بجيب مثلا ربع كيلو ماشي. بحط على الميزان كده كده اهو. خلاص كده عملت ربع كيلو اهو. واروح ايه كده بالشكل دوت. بعمل ايه بقى انا بعد ما وزنت كده او خدت الكميه بتاعتي اللي انا هستعملها؟ بجيب كيس من كيس التلاجة كده يا جماعه ماشي. او عندي مثلا استرتش لاب في البيت. فبمسك الورق. شايفين الورق كده؟ بتني الحروف بتاعته كده، مش عايزاه ان هي تبقى ايه مفتوحه كده بالشكل ده. وبجيب الكيسه من هنا، بجيب الكيسه من هنا واروح لفاها بالطريقه دي. شايفين اهو كده؟ واروح لفاها كده اهو. ما اسيبش الورقه مفروده مني، لا كده اهو. شايفين يا جماعه كده بالشكل ده؟ واروح مخزناها اهو كده، متخزن معايا بالطريقه دي كده. شايفين اهو كده؟ اروح عامله واحده تانية وكذلك الامر اهو اهي كده. واجيب برضو، مش عايزه توزني بقى ما توزنيش، عايزه توزني اللي انت هتعمليه في البيت اوزنيه، مش عايز توزني ما توزنيش. بتاخدي كده على طول وتروح حاطاه كده اهو زي ما احنا عملنا كده اهو. شايفين اهو من هنا ومن هنا كده، وتروحي جايه لفاه كده بالشكل ده اهو، بالشكل ده اهو يا جماعه كده ماشي. ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص كده بالشكل دوت. ونعمل برضو غيره وغيره وغيره. طبعا بصوا اهم حاجه
في الورق العنب ان احنا نتني الاطراف بتاعته. شايفين كده؟ بنمسك الكيسه اهي كده، بنتني جنب كده اهو وجنب كده. خلاص كانت معايا اهو، بروح لفاها بالشكل ده كده اهو. شايفين اهو؟ شايفين يا جماعه كده؟ معايا بقى لزق، معايا سولوتيب، معايا اي حاجه عايزه ان انا اعملها بيها. مش معايا بجيب استك اهو كده وبروح متبتها. طب انا مش عندي استك دوت، ممكن تعمليها بخيط. شوف انا ببسط لك المسائل كلها، يعني ابسط حاجه تقدري ان انت تعمليها. يبقى فتحنا الكيسه كده اهي، الكيسه بتاعت التخزين هنا واحده مش معموله كده، وبحط عليها الورق العنب، بس اهم حاجه يكون مرصوص كده بالشكل ده اهو، مرصوص كده. وتروحي جايباه كده يا جماعه كده اهوت. طيب انت مش بتغسليه، طب هنشتغل بيه ازاي؟ اول ما بتيجي تطلعيه بتكوني غاليه الميه بتاعته او مفوره الميه بتاعته يعني، او غلياها. في ناس بتقول عليها ميه فايره وفي ناس بتقول عليها ميه مغليه. بتكوني مغليه الميه على البوتاجاز وتروحي جايه واخده بعضك وتروحي جايه مطلعه وهو متلج، وتروحي منزلاه كده في قلب الميه. خلاص مجرد ما بينزل وبياخد معاكي لون، انت ادام خزنتي كده بدل اخضر زي ما هو كانه لسه طازه فريش. طبعا بتطلعيه تحطيه في الميه المغليه، خلاص خد لون، بتطلعيه وبتشطفيه تاني. يبقى معنى ذلك ان انت اول ما بتطلعيه بتشطفيه وبتغسليه. طيب الورق العروق بتاعته دي ماشي، العروق دي احنا بناخدها كده ماشي، وبنسلقها وبنخزنها. طب انا مش عايزه اسلقها، هنشطفها شطفه كويسه ونحطها في كيسه، او برضو نعملها اكياس صغيره زي كده. ولما تيجي وانت بتسلقي ورق العنب بتحطي حبه منهم كده برضو في قلب الميه، وبتطلعيه تفرشيه في قعر الصينيه دوت. لو حابه ان انت تعمليه العرش بتاعه، تروحي فرشاه في قلب الصينيه او الحله اللي انت هتعملي بيها، وتروحي جايه ايه عامله. انا دلوقتي هشطفه وبرده هعمله في اكياس زي كده ماشي. فطبعا ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الورق العنب الجميل بتاعنا دوت، والتخزين السهل البسيط؟ تخزيننا النهارده سهل وبسيط، ومش هيكلفك اي حاجه. يعني لو انت مش عندك، عشان انا كنت هعمله في استرتش، جت واحده قالت لي طب انا ظروفي مش هتسمح ان انا اجيب لفه استرتش على بعضها. قلت لها طب بصي والله عشان خاطرك انا هعمل يعني حبه من اللي انا هخزنهم كده، هعملهم في ايه، في اكياس كده، وهوريكي نعملهم ازاي اهو. يبقى احنا ولا كلفناك ان انت تجيبي استرتش، ولا كلفناك ان انت تجيبي سولوتيب ولا حاجه. كل حاجه معانا من البيت كده خزنا بيها. وزي ما بيقولوا الشاطره بتغزل برجل حمار او حصان، المهم يعني ان هي بتغزل بحاجات بسيطه يعني. فطبعا اذا عجبكم الفيديو مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد. وانا النهارده بقول لكم بالهنا والشفا على قلبكم، وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب كده يكون الفيديو يكون خفيف على قلبكم. ومش تنسوني باللايك بالله عليكم، مش تنسوا اللايك. وعايزه كومنت حلو منكم كده تقولوا لي ورق العنب كده عجبكم ولا مش عجبكم.